أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة على وسيه وأخيه وخليفته علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ubushize twarebe hamwe tubona yuko hari ibihembo n'ibyishimo bihoraho, inyungu biri imbere y'umuntu. Mu mpuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yaretse abantu ngo bishakire iranzira izabageze kuri za nyungu, kuri bya byishimo, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala yabamanuriye intumwa. Izo ntumwa ziza kubereka inzira y'ukuri, ndetse babigisha bakanabereka ibyiza n'ibibi, ibyo Allah subhanahu wa ta'ala akunda n'ibyo yanga. Mu mpuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala twabonye yuko yohereje abantu intumwa ya nyuma, ariwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, intumwa ifite imico myiza kurusha abandi bose, intumwa ije kwigisha abantu, ikabereka umunzani mushyashya, umunzani utareba ati wowe uri umwirabura, wowe uri umwarabu, wowe uri umuzungu, ahubwo ko mwese mugomba kuba bamwe, ndetse abantu bakamwigiraho byinshi kugira ngo bagere kuri bya byishimo, kugira ngo bagere kuri za nyungu zihoraho. Tubona yuko nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko yadusigiye ibiremereye bibiri. Muri hadithi ye qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni tariku fikum thakalaini, mu by'ukuri mbasigiye ibiremereye bibiri: kitabullah, igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, wa aitiratil ahlil bait, ndetse n'abo mu muryango wanjye ahlil bait. Twabonye yuko aba baje kurinda sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ntabwo baje kugira ngo bongere ibintu muri idini cyangwa bagabanye ibintu mu idini. Abangaba twabonye yuko aribo dukwiriye gukurikira bada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hanyuma bakatwereka sunna za Nabi Muhammad, bagakomeza kurinda sunna za Nabi Muhammad, kugira ngo dukomeze turokoke, dutsinde imtihani duhura nayo kuri iyi si, kugira ngo tugere kuri bya byishimo bihoraho. Sasa umuntu yakwibaza ati, ni wajibu, ni ngombwa yuko tumenya aba bayimamu 12? Ni ngombwa ko tumenya aba bayimamu 12? Mbere yuko nza gukomeza muri hadisi, nza kuyikomeza kwerekana, mbereke yuko ari wajiba, ari ngombwa yuko tugomba kumenya aba bayimamu 12. Ndakubwira yuko muvandimwe, kumenya abayimamu biroroshye kuri wa wundi ushaka kumva, ndetse bikaba bikomeye kuri wa wundi udashaka kubumva. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man mata wa lam ya'rif al-imam zamanihi mata mitatan jahiliya. Umuntu wese uzapfa atazi imamu w'igihe cyiwe, uwo ngo bazabapfuye urupfu rw'ubujiji. Bavandimwe, iyi hadisi, man mata wa lam ya'rif al-imam zamanihi mata mitatan jahiliya, iyi hadisi iri mu bitabo by'abashia n'abasuni. Bamwe mu bavandimwe iyi hadisi barayirengagiza. Iyo turebye muri Sahih Bukhari dusangamo iyi hadisi, ndetse n'izindi hadisi zifite ubusobanuro bumeze n'iyi hadisi, ariko bakayirengagiza, bakabona ko nta kintu ivuze. Sasa man mata wa lam ya'rif al-imam zamanihi mata mitatan jahiliya,
umuntu wese uzapfa atazi imamu w'igihe cyiwe, uwo ngo azaba apfuye urupfu rw'ubujiji. Yani bita bitwereka yuko mbere na mbere natwe muri iki gihe dufite imamu wacu, imamu zamani, imamu w'igihe cyacu nawe arahari. Kubera adahari twaba dupfuye urupfu rw'ubujiji. Sasa ubu imamu butangira ryari? Nyuma ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa wa undi wese wirengagije Imamu Ali, akanga kwemera Imamu Ali, mata mitatan jahiliya, uwo ngo yapfuye urupfu rw'ubujiji. Biri muntu wese wirengagije Imamu Ali, akamwirengagiza, akanga kumumenya, akanga kumukurikira, uwo ngo yapfuye urupfu rw'ubujiji. N'uwamubonye akamwirengagiza, akamwihorera, uwo yapfuye urupfu rw'ubujiji. Turebe muri ba bandi bemeye bagakurikira Muawiya, bakava ku kuri bari kumwe na Imamu Ali, bagasohoka mu ngabo za Imamu Ali bakajya gukurikira Muawiya, abo nabo bapfuye urupfu rw'ubujiji. Qala al-Imam alayhi salam: la yakunu al-abdu al-mu'min hatta ya'rifa Allah wa rasulahu wa a'immati kullahum wa imama zamanihi. Imamu aravuga ati la yakunu al-abdu al-mu'min, ntabwo umugaragu azaba umwemera hatta ya'rifa Allah, paka amenye Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulahu, ndetse n'intumwa yiwe, wa a'immatil kullahum, ndetse n'abayimamu bose. Yani ntabwo ari ukumenya imamu umwe gusa, n'abayimamu bose, wa imamu zamanihi, yani na imamu w'igihe cyiwe. Thumma qala, Imamu alayhi salam, hanyuma imamu aravuga ati ngo kayfa arafa akhira wa huwa yajhalu al-awwal, ni gute yamenya uwa nyuma atamenye uwa mbere, yani afite ubujiji ku wa mbere. Uwa beninde ni ukumenya Allah subhanahu wa ta'ala, ni ukumenya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu gihe wamenye Allah subhanahu wa ta'ala, mubashiratan uzatumenya n'intumwa yiwe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanyuma bizata bikorohera kumenya na Imamu Ali, Imamu al-Hasan, Imamu al-Hussein, wa tis'atu min urud al-Hussein, n'abandi 9 baturuka kuri Imamu al-Hussein. Ariko mu gihe ugifite shaka muri tawhidi, mu kwemera Imana imwe rukumbi, ukaba ufite shaka mu kumenya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bizakugora kumenya Imamu Ali, bizakumenya kumenya Hassan wal Hussein, bizakumenya kumenya imamu w'igihe cyawe. Sasa ntabwo washobora kumenya uwanyuma utamenye uwa mbere. Turaza kubisobanukirwa neza muri hadisi zikomeza. Hadisi ituruka kwa Abu Hamza qala li Abu Ja'far alayhi salam, Abu Hamza aravuga ati, Abu Ja'far yaramubwiye ati, innama ya'budu Allah man ya'rifu Allah, ati mu by'ukuri usenga Allah subhanahu wa ta'ala numuzi, fa amma man la ya'rifu Allah fa innama ya'buduhu hakadan dhalalan, ati mu by'ukuri utazi Allah subhanahu wa ta'ala, uwo nguwo asenga Allah mu buyobe, wasenga Allah mu buyobe. Qumtu ja'altuhu fi daka, ati Abu Hamza aranje aravuga ati, fama ma'arifa Allah, ni gute wamenya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala alayhi salam, Imam arangije aravuga ati, tasdiqullah, ni ukwizera Allah subhanahu wa ta'ala, wa tasdiq rasulahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni ukwizera intumwa yiwe, wa mawla Ali alayhi salam, wa itimamu bihi wa bi a'immati lihuda alayhim salama,
ndetse no gukurikira no kwemera ubuyobozi bwa Imamu Ali ndetse no kumukurikira. Aravuga ati hakadha ya'rifu Allah azza wa jalla, ati gutya niko kumenya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu yindi hadith Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qad dhakara rasul asma'u 12 imaman libn Abbas qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Igihe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yavugaga amazina y'abayimamu 12, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya ibn Abbas man ata yawm al-qiyamah arifan bihaqqihim, ati ya ibn Abbas, igihe ku munsi w'imperuka umuntu uzaza azi haqi y'aba bayimamu 12, akhaztu biyadihi, ati nzafata iki? Nzafata akaboko kiwe, fa adakhaltuhu aljanna, ati nzamwinjiza hehe? Mu ijuru. Ya ibn Abbas man ankarahum aw raddu wahid minhum, ati man ankarahum, ati umuntu uzahakana muri bo, uzahakana wa aba bayimamu 12, yani akareka aba bayimamu 12, si paka ngo areke bose, yani uzareka umwe muri bo, faka annama ankarani wa raddani, ati wa azaba ameze n'umakanye. Wa man ankarani wa raddani faka annama ankara Allah wa raddahu, ati uwo nguwo azaba ameze ute? Uwo nguwo azaba ahakanye Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad aravuga ati umakanye abahakanye Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa bavandimwe, kumenya abayimamu ni itegeko. Insha Allah muri hadithi yindi tuzareba muri audio izakurikiraho tuzabibona noneho yuko kumenya abayimamu ari wajibu, ari itegeko. Sasa nuko twatangiye tuvuga kuri hadisi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man mata wa lam ya'rif li-imam zamanihi mata mitatan jahiliya, umuntu uzapfa atazi imamu w'igihe cyiwe, uwo nguwo azaba apfuye urupfu rw'ubujiji. Sasa ni ngombwa yuko tumenya abayimamu 12. Insha Allah muri video yindi tuzagaruka kuri hadisi imwe igaragaza yuko abayimamu kubamenya ari itegeko, ariko bifite shurut. Mu gihe umaze kumenya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no kumenya intumwa yiwe ndetse no gukurikira intumwa yiwe no kuyizera, ni wajibu kuri wowe yuko umenya imamu. Ariko mu gihe ugifite shaka muri tawhidi, mu kwemera Imana imwe rukumbi, ukaba ufite shaka mu kwemera intumwa yayo, byihuse yuko byakubera imbogamizi cyangwa byakugora cyane kugira ngo umenye imamu. Sasa nuko twabibonye muri rusange hadisi ya Imam Sadiq alayhi salam, ahavuga ati la yakunu al-abdu al-mu'min hatta ya'rifa Allah wa rasulahu wa al-a'immatin kullahum wa imam zamanihi. Ntabwo kiremwe muntu cyaba umwemeramana kugeza amenye Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa yayo n'abayimamu 12. Hani ntabwo ari ukumenya imamu umwe gusa, n'abayimamu 12, hani bose, na imamu zamanihi, na imamu w'igihe cyiwe. Insha Allah ubutaha tuzarebera hamwe iyo hadisi, hanyuma tunagaruke ku ncamake y'ubuzima bwa Imamu Ali alayhi salam.
wa ilahuna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.